Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingming ni Dan nakaamamo arupam? Ni Soto met, nubya naklang aruden, ngem kasla ka payla agar arum kanyak. Uray pa'y nga taagas sawat anton. Kaslar armen kan tulat ta. Ay ayatin ka ngamin na talaga. Ay ayaten kamot, Sotong. Okay, kasano nga rudan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray Kayat ka ngaminan nga asawain. Ang mga numaagaw da kapalati sa balikan niyak. Ala nga rod, makaamu ka, Sotong. Dumanon kayo nga rodan, no kasta ti kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat. Ikasarmaon. Ay. Agpalabas ka pa imot ay, ti sumagmamano abulan. Uno taway no isaw. Ay, unman ngagbasa o soto anak ka. Baka lawas pa lang ada nagkinaawatan niyaw. Agam-amo kayo pa yan ang bag. Amon niyaw, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amo ko ti ugali ni Sarina. Na ulim a babae. Na emma, na singpet. Kasya ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas kadag iti daduma di taawak wakirat. Tumaron tayon. Ay, anyat makunam lakay. Apay, makaas-asawa ka launa yun ay asutaw. Di mon malapdan. Basta kayat kong nga ikasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken kasutaw. Nakapimpintas nga may dilig itilangam. Anyamot kasta pa nagsasao yung tatang. Guwapo ak mo ta. Why, ang napintas unay ginubiam. Kasya itilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplap satan na. Iso nga raw da kayat kon nga ikasar, taama nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaiso na akinayat nak. Iso nga sawa akon. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko, nanti? Nakajakpat ni insan Soto Wen nga rod Ay wen, dumanon kami taon, inton bigat. Ada pagluganan amapan ijay lugar tinobya na. Sumurot ka, bele. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, ti lugar pa kay kamangan ni insan ko? Nala nga raw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo kanaw. Tangay kayaten, dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan, abalayan. Ay, wen, aabalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak main. Basta day tiyunay unay ko, Soto, Barok, Tangay kayat mo nga asawaan ti anak ko. Sikan ti makamukan kwa na. Sikan dakin kargo keng kwa na. Katsapay ko ma, taya tamitag nanayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgek unay ni Sarina. Ikarik na. Jak to paldaangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak ti agtrabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyaman nga ron no kasta Barok. Kat no bilang di munton kayat tanak ko. Kat kayat mo na sinaan. Isublim iti nasayaat kanya. Tas iaawat aklat takang kwana no bilang laang. Jak isubli ni Sarina kadagayaw nana. Ay ayatek ti anak yaw. Kat ayatek pati ti mading ugali na. No, adaman bilang. Kauwan na. Kasta tinapudno nga gayat. Ayatam ti si bubukalaki na tao ti tao nga ayatam. Nala, intay nga rod pagsasangwanan day tay naluto at taraon. Abalayan. Ante, saan tay kadipay nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanaon, tasapain tayo ti agawid no bigat. Nabartek mo nga may ng tay driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamak kada tayo no nabartek ti driver.
Nagpintas dito'y lugar da Sarina anyan, te. Naglawa pa iti paraangan da. Uwin nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi nukas to'y asulag. Wen nga ron, ante. Uri awan silaw tas lagmot. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, ay, diyaka mo Ni abalayan sa amay. Ada siguro kinatawaan na. Kasla saan mo't abusis ti bakit jagat katawan, te? Winaw. Ni Sarina. Nanala, aging ginaltil na sigaraw kan ni Sutaw. Sarina, anya ka niya talaga tikat katawaam. Gusto na. Itay pa ako manatawa ka. Di mo mo't nga ron ibaga tikat katawaam. Ay na, pasensya mo ti anak ko, Soto, Talaga akastanan no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtit anak ko, Nasag paminsan mo't lakas ta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Diyak man amo no may ranran na laeng wano anya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. Adapay gundaway mong agbabawi, barok. Ay, saan na nang? Ikasar ko lapta ni Sarina. Kadakan ka dayta, Basta bantayam nga rod anak ko, Ulitak, si Kanton, dakin kargo kan kwa na, asawam ka nga rodan. Wala na. Ay, tumarayan! Kamatam ni Sarina, asutaw! Wala na. Sarina, mabit lang. Uray nak, di ka tumaray. Sutaw, anyat napasama kidirabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Ay, kwa? Agin kinamat kami lang, nanang. Gagangay iti agayan ayat, Agin nantil da nga kinamat. Ala, agsagana kayo, nakarubaton ti driver yaw. Umuna kayo nga agawid, tas sumaruno kami to ni Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid kada abalayan, Sotaw. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawid kami to no sa alen na silag, nanang. Ha? Ay, sa bagay. Wag. May mayat no pagkalma umpay tanak ko. Ano kasto asalag ay talagang agbalin na hyper ni Sarina. Wala na. Kat no kas pangarigan tadimon ton maanusan tanak ko. Isublim ko maana saya at kanyak wan. Taure kas tati anak ko napatigunay kanyak. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumusta ang tirik nam, Sarina? Ala, apay akom kumustain naknay. Kat sigud mo't amayat tiriknak. Agyamanak, limpyo man na nakasarsarita to'y nubyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yung. Kunam, agnaud ta ijay, aging gati kasarta. Uy, Sarina, agawid na nga rudan iti balay. Yam ammo ka karagiti kakabagyan may. Bakit? Ada nadlaw mo, itagbali na manugang ta. Nadlaw nga. Anyat kaya't mo asawan, lakay. Hindi na pantayo di manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam ngagmaymay sa. Anya, normal mo day ta iti taaw. No adda malagip mo ang makapaisam, kat sana baliklikan ti panagisam mo sanaya. Wala hanggang sa balay, di nadlaw ka ni Sarina. Sa balay, di pa nag-isim na. Anya? Ken, agtantanamitim pa inokwa. Di lamad madlaw mo alalakayan. Overthinking ka, Mike. Adan sa matiltililing jagbali na manugang ka. Anya?
Ay, agulay mo ka mamay. Di na ibagbagam. Ha? Lay. Na. De. The tricycle la si Mardang iti batog lakay. Adan ti anak ta. Kadwanan ni Tilileng. Sarina ko na kuma. Kita ta pa nagsasaom. Tama nga no, anda makanggigken ka. Kat maidanon pa'y kun ni Sarina. Kababain. Panang dadaal, iti agbali na manugang tati kasta nga ibagbagam lakay. Malalala, ingkakit sabtun idan. Tanay, nagadaw ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas ti agbali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samit. Ha? Nyangkel karinyumit. Saan mo na? Jakto pa'y nagparigat ang nangaram ken kwa na. Oo, patpat siyam. Imposible mo't daytan a. Ado matarigat tinagdalalam a sakbayan na pasumbat mo. Amangan ado pa'y akwarta tinagastos mo ken kwa na anya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo ta, uncle? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na. Nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas itinobyam. Napintas, napudaw, sexy, kinkaubingan na. Itikas na atawan nyo, uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas itinobya. Malaksid siguro, no? Ado ti kwartayaw, mabalbalin pa. Angam no kastang istambay kay lang arudan, artek kayo pa. Ay, asino nga, ti mangayat ka na kayaw. Ah, grabe ka mo't ngagsasaw, Soto. Gapo talaga tiyamba kay tinapintas sa nobya. Kunamat na sino kan ngagsasaw. Limastog ka mo't dun kanakan. Nini, ay isan mo ta, uncle. Ibagbagak lang tagpaisaw. Eh, ano ti mga apal kanyak Sarina? Apay ko na. Apay, Sutong. Una, ta nakatumpungak ka na tinapintas anobya. Kat si kaday ta. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, Sutong. Uy, Sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka. Tainton madamdama. Mapanta agis tambay edi paglaklakwan da iti barbecue. Ano ti tatawi jay kag? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan ditaw. Awan ti kaskan ka napintas ditaw. Nagningisit dagiti babalasang ditaw. Manmano tinapo daw. No adaman, naasawaan na. Kasta aya? Iso nga short pant ka no madamdama niya. Kan agis sleeveless ka. Tay ore lang makasisirap ti po daw mo. Ta paapalak man nagiti babaros akalugarak. Anya? Apaw, wala yun tasuot tinobiyam ka anakan. Puro nagkiting, makasisirap ti kinapudaw na. Sana balay ta bagbagay na, uncle. Wan nga raw. Ay no, nagswerti ka talaga ka anakan. Makapaapal ka. Ay, saan lada kayo ti mapapal kanya, uncle? Adu kayo. Kita nyo na iti babaros ditaw. Nilatan Sarina atin nakaiturungan na iti matada. Wen nga raw. Apay, awan lat kabsat tanubya mon kanakan. Ay, awan uncle. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. O sige uncle ha. Ta mapan kami biit dita store. Inak pagmeriendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada eje poon te kalamansay di tarubayan. Kita amanay. Na. Dalawa nga makita di tayo ta silang ita. Ha? Ala. Anyat kukuanan. Nakangatumay dagiti dua nga ima na. Santo, ag tilay. Makita, lehos tao di kunak.
Ada tililing na dahil sa babae. Tangiwat mo, mangag na kalakay. Masapaw lang makasarita sa anaimbag di anak ta bakit narigatan. Anya tililing mo't nga bagbagayo. Awan mo ta, limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro, ano, basit tibulan, anak ko. Ay ngam no dakkel tibulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam nagul uli makaklay. Sumapol kan sa langan iti sa baling asawa, manakaw. Ay, saan na? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kun makasapol iti kaskan ko na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas, no kas J-Mart. Adaman kayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay day dya iti agas. Ay, saus. Soto, anak ko, agpanunot ka na imbag, Tanariga, ti mailawan. Lay, papanam suto. Inak man makipurdiya, angkal. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay kitwan na kanakan. Kahit ginobiyam ngay. Himbate medyo balayaw. Asinot kadwa na ngay. Awan agmay-may sa ta rimwarmot dananang kantatang, angkal. Ayaw. Ay. Hehe. Alang arod kanakan. Mapankan. Tapnusan ka amaladaw. Naimbag nga oras mo, Sarina. Anyat masapulyo, tata. Siyak ni Karinyo, Uncle Nak ni Soto. Iswa di kagbabayin kanya kwen. Ay, wait. Kaya't mo ti kankanan. Ha? Ay, katuon tata. Adda awit ko. Sa nga bandihado. Wala. Pastrakenak nga rudan. Ta iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata di nakkuraan iti dating ibagak, Sarina. Sakbay nga ibagak dayta. Kaya't ko pa nga ipakam mo analawa ti dagak. Ngam ni Soto awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, ken 10 ababoy. Ha? Nagadon? Wen apay, adaya kasta ni Soto. Awan, saan ka ni? Awan nga rod. Adda atay baboy na ngam partyen mimut intun kasarmi. Akin, adda pa'y gayam lugan ko. Daan na lugan, ngem natibker pa'y. Pagserservis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang ka nga rod ano kasta? Medyo. Iso ano kaya tinak. Duwatan ton nga kinkukwa kanagdisan ni Kwak. Ha? Ala! Kaya't nakaday, tata? Well, promise, nalab at first sight akin ka, Sarina. I love you. Kasanun ngay ni Soto, no aklonen ka. Amangan no agunget. No kayat mo, agtaraytan. Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngam ni Soto. Aga-agaw nga ulitag, traidor. Awan mo't mading inararamid ko kinkwana, aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Saan na ni Sarina ti pabasulan nyo? Jay ulitag kukit dia. Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana bale, tasaan kayo pa yan nagkasar. Lipat mo ni Sarina. Ay,
Nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw jay nobya ti anak tabaka ay. Akay, ayan ni Sutong ay. Ada iti silid na aglala daw, di pa'y nangan. Hala, bayam ta makailiwliwag tumutla day jay. Naimbag ta di na ibaga asurutin na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken kwa na. Tawan makaamaw no sa di no tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto yun, san. Medyo naliday pa. Saan na yun? Ay, wan insan. Si Mang Putmutun da angkel kan Sarina dito lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, ang mga numang riribok kamot. Saan nun, insan? Hindi mo kasla kayat ko tagdangran. Saan itan? No kasta, naklon mo ti amin? Saan na nasakit tinakam mo? Saan nun, insan? Siyak mo't lang ti marigatan no gurgurak lat taidan. Isa baybay akon kasinsin. Oh, sorry na. Itay kapay lang agkat-katawa. Anyat kat-katawa maya. Ay, apay ngaya kastaka. Adan samad pangarwam. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kastaka. Ay, isublikan sa langan ka ni Soto. Anyati ko na? Ya, kunak, isublikan ka ni Soto agsinatan. Kasta gayam Kasta gayam? Ala, ang diretso ka ni di balay na sutuan. Di ka nagsub-sub lilito, Sarina. Ay, sus! Anya dyan maur-uram ngayon! Ay, sus, apa? Di balay ni Uncle Carinyo. Iuram ka nun ni Sarina. Anya! Abay ka no! Ay, diya mo nagapadan sa kano. Ay, kahit, ayan ni Uncle yung ay, nakaruwar ka day, di na balay na. Ay, hapa. Wanante, iso ti kadwada amang sabsab-sabi tapoy. Ay, Naimbagatan na sabsaban na dagos. Diyan la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kahan, pang-asim, umay mo sukunan ni Sarina di balay. Ha? Madyakon, tiyak kayatan na diya babae. Di na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok, kitsure itinaramid ko, diya ka muakas diya na diya babae. Ano sa mangkal tayo taray mo nga raw? Madyakon ka na kan, kayat ko na sinaan. Ngam di naman kayat ti pumanaw iti balay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. sinay anak ka. Anya jay kunam, agawid kan. Una nang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak ka. Kahit, sabtunda ka kaday anak ka. Katuwa na, mangkita kayo iti arkilan nyo nga lugan. Jay buwan nga napintas ti arkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, anak ka. Adaw di tati mabalin nga arkilain. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo laing. Kat siyempre mabali na yamat ngawan. Sige nga ro dagsaga na akon. Ag-impake ako nanang. Ay, agawid man ay kanakak kabagay. Wain manong adawr. Ang kaslakunad na asaan nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, narigat nga mintag trabaho ijay abroad ka napadas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho o nga ti panagina na.
Pagling itam iti hustaw ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong, ta nakaurnungin jay anakaw. Oray sanad ngagsublay, mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, ay kit mayat nga rod, ano kasta ka bagays? Sabten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw, pagpaspasyaran ka bagays. Sige manong, taado tayaw amapan ijay airport. Umay da ka bagis ta nga inggaken Hilaria. Kanda kiti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anakaw. Ay na, kailiw na ka una yun anakaw. Oray siyak, may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan niyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayang ti kadwayo nga imay si mabat na nang. Uwe, nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka naw dito'y Manila. Ay, iri ka pimampay lang ti daw ti Van. Anya kayong matan nga. Api nga nag-ado ti ang kuyog yung nga tatao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laeng anak ko. Gastos matipang panunutan nyo nga. Uray, taadumot ti kwartam anak ko. Abay, di ka di agim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro di ti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagays, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo kadagajay. Pagpatarimaan mi man iti palay may manaw. Ha? Anyat tarimaaran nyo iti balay ako kararamid. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil abalay manaw. Damo, di kwarta na. Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sine ka pagpaduktot ka. Ay, kay bagam kang kwa na manaw. Ano mo ti kwarta na? Isuapat check. Pautangan na kaday jay. Daurnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau ka anakan. Ala, sana bali nga rudan. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, deto lang ati maited ko, batsop nga imported. Ay, pag yamanak ka anakan, sige nga raw, mapanak ka. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw ti kwartak. Tapno handak nga umayututangan, nanang. Ti pang ibagaan nyo nga adaw ti kwartak kat dagijihaan nga agututang. Ay na, proud mo ngarod ken ka anak ko. Gamin, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manut urmong mo ay. Ada milyonisay. Kat adan Ay, wow! Nagmayatain. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad, anak ka. Haan nga rodan. Ituya kong tag-businessak. Auntie, adapin minta si balayo Pinadakkel yung matan iti uray lang Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Senay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Wayne. Anya trabaho ni insan Senay ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni insan ni jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun. Kas jay. Ha? Dakkel siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wenami Nagbiit nga ro na nakaurnong jay anak ka. Naimpud nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo't di kasinsin ko.
Ay, kahit agsalo kag kamo ngamin ami, no, kaya mo de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano pautangan nak ni insan sini. Tay karigatak ti manggad balasiw taaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na itamiya. Ang tapno di mo kungkuna, ay kapadasam lata at mapanumutang kan ni insan mo. Barang pautangan naka. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Agbisnisak ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo ta bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaingak ngagdiskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak day dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka ti amuyo kat pinidpidot ko lang ti kwartay dya, brod. Ay, hangagpay suday ta. Ha? Ni ala, saan mo't insan? Taamok mo tirigat trabaho ijay abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pay kumata maawatan yun niya. Tani, talaga nga adda pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasinsin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo ti agdalos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan mo'y tanakaw. O sige, tagala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay, apo. Marigatan ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minayin. Kumapsuta kaon. Hangkumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kan nukas-kas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaen ta katulaw? Katagbirok tayo Siya kuman ante, nga magap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, addan tumakitam balasang kaw. Bagaan naktaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho, wag. No, kayat na ti agkatulaw. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Win nga ron, kasangsangpot may idikalman. Nagbakasyon kayo? Win, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo tibiyag ijay. Narigat tibiyag mi dito yung narigrigat man mo't ijayan. Ay, katusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-aawid mo ni insan ko eseni. Nag-forgoden. Ayawanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo na nag-for-good. Masadot ka nun nagtrabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laeng. Kaya't kumuti agabroad, bari makaurnungak. Ay katala good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na dya seni Pimintas talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nagabroad. Nakaurnong mo't adagos idi nagabroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan ang naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutok, friend. Kasaritam ton di kasinsin ko. O sige, mapanak to'y di balay da, friend. Ala!
Si kadaytan, Ela. Wi, apa nga nagkutong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan na, Zeni. Ay, sus. Nakiasawa kamot ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na, Zeni. Kas ano ngay. Kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin ti ag full-time akatulong, friend. Ayaban naklangan no kasapulam taglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige. Mabalin mat kay dita, kabalan pa'y mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nakto nga rod, friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan na. Ikat mo na. Sa paag ti umay, Zeni. Makilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad, Ela. Ay, wala na. Isublat ko alabaan no madamdama. Palpasag pa na gito'y baduyo ken ni Zeni. Ay, Ela. Pakilabam man da ito'y, Nagito underwear ko nga na urnong. Idisukid to yan niya. Ha? Uwan. Sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema. Ngam doon tsak malpas ita, mabalin siguro ng agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana. Palpas mo ta. Talangan nga duwang aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana? Iso nga ilapas mo amin nga trabaho tadta, Ela. Dahito titangdan ni Ela nanang. Yang kayo ito din. 350 na ang anak ka. Nagadumo dyan linabaan na. Kan nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtala ang kit di pa nga makaigam iti kasta kadakal ti kwarta, Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di, Sige. Alang nga raw, anak ka. Nay, narabyan ka manay na naggapo dita balay da sa inay. Ela, balasang ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pang rabyanda. Sana bali ata, dan sa amot bayad ti overtime, mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano ayat ti itangtang dandakin ka. 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na dya ka, anakak. Ngam kastalaan ti itang dandakin ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime, mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin. Ay, awan malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim ikini Zeni, tata. Aggayim kami ngamin idagkaadalan kami paylaeng. Ay, awan, maday tar aramiden yi ka anakak. Imbis amasyan ken ka. Saan ta kasla iroromen na ka balasang ka? Adda akon, Zeni. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko iji balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo, Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos, Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw-paw mat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga may simpa. Punasam ti tawa. Kan amin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan, Zeni. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho, Tamapan kanto ija palengke. Tulungan nakagla ko ijay. Ay, kat uwan, Zeni.
Han nga gaputa, agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitadtan. Taag sa balin, tayo estado ti biyag ta, ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibangam tuman kaninsan mo, Zenny. Jack pa'y makaumay di balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. San samot ta na saya at itrato dakin ka. Anda nga min nadamag ko kahit. Basit ka no tit ito datang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itod na atangdan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenikin kan. Ay na, pasensya kan nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihaan laang. Ado matimayaban nga matangdanan ita. Gemoran samot tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi baka asit ganak matlaang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading itag Zenny, nga maulin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay. Delikado. Naluktala ng kasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itid kukin ka. Anya, uy, apay nga min nga hangkang nag-ananad. Ay lading itag Zenny. Impost na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya, ala, apay ngay, kasano da ito yan ngay, kababainan Kati may sapay aparikot. Kaya't naasublien nagitin inted ko ken ka akwarta. Anya! No kasta, saan mo ang nagbanog ang tinagado akwartam? Inted amin ti sugar dadaim. Uwen nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababain na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Adamo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta da di nga lakay. Naamwandan dito'y lugar tayo ti amin, anak ko. Kanya nga raw da. Ano sa mati machismis? Di ka mo ngamin nagananad, anak ko. Agbababawi ak nga ron nanang ang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no hasino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra? Si kamat gayam data ila. Papanam, apay nga kas ti badum? Inakagisuro na, Zenny. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi dito'y lugar tayo. Iti sakbay anak ki asawa nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laang ta sa anak nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kaasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso nagaplayak kat naawa takmat, friend. Ha? Kasta kaya? Iso pasensya kan Jack pala umay makalabay di balayo. Haan kon nga agpalaba taawanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam.
Diyak lang yung pagarup nga nakalpas ka mat gayam iti iskwelam. Wen, friend, saan mat ang masapol nga yung nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya jay kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ili. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amo mat siguron tinapasama kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapul ang natipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas lakas sino nga nang ibaon-baon kanyam idingam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda maitulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.